Салому алейкум азизои дилудида. Имрӯз 11 ноябри соли 2025 аст. Як дусе рӯз шуд бузкашиҳои деҳаи Алубайтал ва Чорборро гузаронидем. Бисёриҳо мегӯянд ки ту дер мепартоӣ. Дар мо мана свед нест. Мана ин сари хестам свед нест. Баъдан баъзе одамҳо мегӯянд ки тобистон барои чи деҳаҳоро ваъда карда буд чарх назадед. бовар кунед кори хоҷагӣ. Ман айни ҳол дар тақрибан як 6-7 метр баландӣ қарор дорам. Истодагӣ ҳастам. Бинед сабабаш ман ҳамин ошхона пӯшонидам барои худам. Камакак ҳунарҳои устогиам дорам. Ростига ман барои рекламаи устогиам инҷо навор накарда истодам. Танҳо ба он хотире ки серкориамро шумо дарк кунед гуфта истодам. Мана ин болорое ки мебинед ҳоли дар болои якум этаж иштагӣ ҳастанд. Ман ин дуюм этаж аст. Ман бояд кришаи ҳаминро занам аслаш. Ман ҳозир ина кандозем. Шурупавёр. Мақсад ина бинед. Ин хонаи ман аст. Криша омадагӣ инҷа кандан дар кор давоми инаю давоми ина канда бурда дар он тараф пайваст кардан дар кор. Мақсад вай тараф баздан кор. Инҷо ошхона аст. Ман дар YouTube як канали дигар ҳам дорам бо номи 5 ҳунар. Дар ҳамон ҷо наворои ина ман гузоштагӣ ҳастам. Ана поён погреб. Ин ошхона 3 этаж дорад. 3 этаж. Погреб як этажи калон аст. Худаш 220 чуқури погреб аст. Медароед ба ҳазур рост меистед, дастоно боло кунедам дар маналид намерасад. Аз ҳамун сатҳ поён ҳолез дар таги замин аст вай. Ана ин чиз ҳавз аст. Дурни чуқурии ҳавз 1 метру 75 сантиметр, дарозии ҳавз қариб таги 6 метр, 5 чанд буда, 5 чанд метр, интугиаш 2 метр. ҳам якбора болош каравот шудагӣ аст. Ин аз сатҳи вай боло истодааст. Болоро парофтагӣ ҳастем. Болои ин DSP ки мешад барои ҳамин назада истодам ки борон борад агар тарк кара варам накунад. Бовар кунед ҳамин тобистонаш аз моҳи июл ба фикрам сар карда ман дар ҳамин ҷо банд будам то ба ҳозир мана тамом нашудааст. 11 ноябр шуд. Криша мезанам. Мана он рӯза поясаш рехтам вали тахтаош наканда. Ани планкачаҳое ки шумо мебинед дар инҳо ман страпил маҳкам мекунам. Чӣ гуна шуд, чӣ хел буд, бо чӣ бардоштем, чӣ корҳо кардем дар канали 5 ҳунари мо ки ваям канали худам аст. Метавонед аъзо шуда тамошо кунед. бовар кунед як ошхона якчанд вазифа иҷро мекунад. Ин ҳавз 20 куб об мебарад. Ҳам оби нӯшокӣ аст. Насоса бурда ҳамонҷо пайваст мекунам. Ҳам барои боғ об додан аст. Мана ин боғи мо, боғчаи назди ҳавлигӣ. Ҳамин дар тобистонгоҳ мехоҳам камака суҳбат мекунам барои ҳам мана дуруст фаҳмидану ҳам шояд ки лозим шуда монад. Дар тобистонгоҳ дар ҷонибҳои мо об мушкилӣ аст. Дар як ҳафта як рӯз об аст ки як рӯз навбат аз поён мешавад, як рӯз навбат аз боло. Вақте ки навбат аз боло мешавад мо бемалол об метиҳем. Вақте ки навбат аз поён мешавад малолнок аст. Мешавад ки успед намекунем ва дар ҳафтаи оянда мемонад. Дар ҳафтаи оянда ки мон 2 ҳафта ба як бор об ҳисоб мешавад. Ба ҳамин хотир ман 20 куба ҳавза сохтам ки ҳамин об проблема нашавад ва аз таги ҳамун обпарто мондагӣ бо турбаи 50 ҳамун сатҳи замини боғча мебарад худаш. Онҷа крайник мондагӣ сар метем дарахт об метем хаяк ҳеҷ не об обчикори об метем. Хоб хулоса ана ҳамин чизҳо ки банд ҳастанд. Бисёр мана агар гӯед ки охи аввал улоқа монтаж куну парту баъд ин корое кардашин ҳозир дар мо свет нест. Чандин рӯз аст ки мо саҳар мехезем ки дар саҳаргоҳ свет нест. Дар як шабона рӯз танҳо аз соати 5:30 ё 6 бегоҳ меояд ки аллакай намози шом шудагӣ аст то ба соати 9 ё 9:30 шаб 3 соат 3:30 соат свет мебиёд мемурад. Ва ман нақша дорам ана ҳамин кришаи ҳамин ҷое ки задам. Ин кришаи давом дода ки ҳамин ҷо ба ки задам рӯзҳои наздик. Худо хоҳад мо 15 киловатта солнечни батарея заказ кардагӣ ҳастем. Ина одамои мефаҳмидагӣ мефаҳмад. тунукои кушодагиам шамол бурдост. куҷо мери? хоб ина одамои мефаҳмидагӣ мефаҳмад. Барои хоҷагӣ хелоҳо бисёр аст. Ин 15 киловатт свет қувваи офтобӣ беҳад ҳам чизи қимат аст. ҳозир нақша мегӯм. ҳам барои хоҷагӣ бисёр аст. Аммо ман барои чи объёми калонаша харидам ки мешавад дар хоҷагӣ сварка истифода мебарем, мешавад дар хоҷагӣ мишалка истифода мебарем, мисол битон мерезем, чӣ гӯям болгарка истифода мебарам ман, холодильник. хуб ман бемалол шавад гуфта свет дигар проблема нашавад гуфта қиматашро харидорӣ кардам. Ба ҳамин хотир рӯзҳои наздики вай ки омад бо оли реклама мекунам, устоша реклама мекунам, ваъда кардагӣ ҳастам. Ҳамун ширкати овардагиаш реклама мекунам. Барем хӣ накунед бабача.
ما وایران کروزیم ما ساعت کروزیم وایران کار. خب حالا رکلام میکنم و بعدا با بالای همین چیز بازم اینترنت ها به نهایت پرابلم است برای ما. بسیاری وقت میشود که شب است نیم شب است من بالای انمی کریشه برآمده در شما مرهاتون رو میفرستونم. شاید برای شما دروغ باشد. بعد بعضا شاید بسیاری ها فکر کنن که من بیزار کردم، همین نالیدن من نالیده ایستادم، من اچو داده ایستادم که انا همین گونه مشکل ها پیش روی ما هست. در ده ها جا آنتن نیست، سوید نیست، کار بسیار کار خوجگی زمین و زمان گرفته است. نهال ما در این بالا کردگی هستیم. هر هفته من همین آب میتیم سحر تا بیگانی نساس کتی آب میتیم در وقتی بیسیویتی آب داده نمیشد تا بالا جاها نهال کاریده توربه مونده نساس موندگی اونجا های آب میتیم باغچه پدری ما کردگی هستن. اینجا همسایه ها همه باغ کردگی خواهد خودشون آب میتیم ما خودمون آب میتیم. لوسا نمیخیل کار در دهات بسیار است. در بهاره حشرها عموما خلاصه گپ ما رو شما باید درست فهمید، درباره ما باشید. بسیار آدمای من حس میکنم ده که در کامنتاری ها می نویسن یا در گروه ها می نویسن که همین بیزار کرده قدر می نالد یا این قدر گپ میزند. من نمی نالم. من میخوام شما دونید که برای چی من اینقدر تنبل نیستم و کارم بسیار است. باز دیگر کارها اسباب وایران میشود رفته سیاحت کرده آمدن در کار است. خلاصه گپ همین پرابلم های آیسته ما برطرف کرده ایستاده ایم. خدا خواهد همیشه نال میشد انشالله زور میشد. انا همین بطری آفتابی که من گفته ایستادم و زکاس کردم 35,000 سومان پول میایستد. خلاصه گپ ما بعضی برادرای مراجعت کردیم، قرض کردیم، یاردم کردن، قبول کردیم. خدا خواهد پولشون هم برمیگردونیم انشالله. مقصد گپم که 35,000 سومان هم پولی کم نیست. به همین خاطر به هر گونه گپ های ناتوان بینا رفته و از بری ما دوری نجوید. همه همین کار من به اون خاطر کرده ایستادم که توی دوره تویش تستر تیار کرده تیم، اولوغ دوره اولوغش تستر تیار کرده تیم. برای شما تستر تیار کرده گذاریم که شما تماشا کنید. و اینچنین وای خریدی ایستادم. زکاس کرده هستم از شرکتی تاچست در خاطرم اومد. وایفای موج میقاپیدگی وایفای عادی نه که خیلی هم تو در خونه مونیم موج قاپات نه. سویاز از کجا از کدام منطقه تا 10 کیلومتر داشتن 18 کیلومتر داشتن ولی اونم رقمشون میگذارم خدا خواهد. موج قاپیده گرفته همون جوی به قوت قاپیده میگرفته از خونه میداد است که به نهایت آنتنای موسوست نه سل نه میگافون عموما درست کار نمیکند. باور کنید اینجا من برای شکایت نمیگم، برای اچاد گفته ایستادم کار نمیکند. ساعت یک نواری که من میپرتویم سر میتیم بعضا حالتو در 2 سوتکه 3 سوتکه هم گذشتگیش هست. این 3 سوتکه تلفن زاگروسکه باور کنید نمیشه دو خیلی وزنین است. من بسیار برادرام میپرتویم همین اوزلاق میپرتم میبرایم مثال 2 یا 3 ساعت میگذره دلکای نوار میبرد. از کدام حساب اینترنت با قوت است. اینترنتشون با قوت است. اینترنت ما نول است او نیست گویا که. به همین خاطر من همون تجهیزاتایم وای تجهیزاتی که گفته ایستادم وایم خب 3600 سومون گپ زنان کردیم. توربه در کار، سیم در کار، این در کار، اون در کار تخمین 4000 سومون. یک برای آنتن پرابلمش حل کردن و پنل آفتابی سویت خانه رو تامین کردن 40000 سومون نیست. به همین خاطر همین گپ‌های من با اون برادرای است که در بری ما هستید و مثال درک میکنید و ما رو تعریف میکنید توصیف میکنید مثال در بری ما هستید دوست هستید برادر هستید به همونا من اچو داده ایستادم. برای ناتوانبین و شر بره و مثال بعضی آدمایی هست که بخیل بطال کینه‌دار درون سیاه چی خیل کرده گزیدن نمیدونم پیشروی آدم نمیخواهد. در کامنتاری ها میبینم من عموما حس میکنم بعضی آدم که مثال میخواهد که خجیم شده باشد. من اصلا میگویم که در اصل خدا گید اول خدا بد نبیند. اگر خدا که بد دید این نقض دیدن تمام آدم بیفایده است. به همین خاطر شکر پروردگار که ما رو در بین شما یک خدمتگار تقدیر رو نصیب کرده است. تنها از شما
дар бари мо будан ва моро дуруст дарк кардан аст. Тамом, дигар чизе дигар лозим нест. Барака ёбед, кам нашавед. Тоҷикистон ба пеш. ина бинед осмонамо чӣ хел софу беғубор аст, чӣ хел як софу беғубор аст. сулҳ, ваҳдат, оромӣ. кишварҳое ҳастанд ки бовар кунед дар ин боло баромада шиштан, дар болои кириша баромада шиштан, метарсанд ки аз куҷое назананд гуфта. дар номи парвардигор мурам чунин як ватани биҳиштосо. бовар кунед ин гап аз сидқ аст. шояд бисёриҳо фикр мекунанд куҷое нияти хушомад дорем, куҷое як барои худнамоиштиву худширинкунии суханое мегӯем. ман ин ватанамо сахт дӯст медорам. бовар кунед табиаташ биҳиштосо, ҳавояш тоза. бовар кунед манам худатон ба ғарибиҳо рафта дида истодаед. мулки худатон хони худатон да, хонаи худатон аст. ба ҳамин хотир бо дуоҳои нек мехоҳам ин навори худа ҷанбаст кунам. дар зери комментарий ҳатман дуои нек кунед. ба гапҳои ҳар гуна нотавонбину бахилу батолу русияву забонкӯтаву сархаму умуман дарунсиёҳ аҳамият натиҳед. дар бари мо бошед. мо мехоҳем ки дар водии зарафшон як канали муваффақ, музаффар, безарар ба ягон кас, на ба дин кордор шавем, на ба давлат кордор шавем. кори худамоя дида гардем, табиатоя навор гирем, бозиҳои бузкашия навор гирем, ҷавоноя тарбият кунем, як кору рафтору як корҳои ҳунармандия ёд диҳем ба баъзе одамое ки наметавонанд, аз баъзе одамое ки метавонанд ёд гирем ва фаъолияти худамонро давом диҳем. ман ҳаминҷо амирӯз як комментарие хондам. бовар кунед хелоҳо сахт хурсанд шудам. болида рӯҳ гардидам. бовар кунед наметавонам инҷо навиштаҷото гузорам. навистагӣ аст ки 4 рӯз боз ҳамин ҳатто дар комментарии деҳаи мад навистагӣ шудагӣ аст. хоҳед дар онда тамошо хонед. навистагӣ ҳастанд ки ман 4 рӯз боз аз кор мебиёям ва наворҳои ҳамин бародар ва комментариҳои ҳамин каналро хабар мегирам. ман фикр мекунам кам аст чунин канале ки дар комментариҳояш мардум дашном наметиҳанд. ин аз чӣ дарак медиҳад? навораи мо безарар, барои одамҳои рост безарар, барои бахилҳо зарарнок. бахилҳо дидан наметавонанд, дарунсиёҳо дидан наметавонанд. ин навораи мояву пешравиҳои моро дидан намехоҳанд, дидан наметавонанд ҳам. бигзор онҳоро ба парвардигор супорем ва кори худро идома диҳем. ҳамин сал серкории ман аз ҳамин тобистон сар карда қариб ҷанбаст шуд. кириша ҳаминҷае ки задам халос мехӯрам аз кори хоҷагӣ. пурра дар хизмати шумо хоҳам буд. свет проблема намешавад, антен проблема намешавад. дигар кора мекунем, фаъолията мекунем. шумо дар бари мо бошед. ба тӯйдороне ки моро бовар кардаву моро закас мекунанд як чиза хотиррасон мекунам. то аз шумо пеш будагӣ тӯйҳоро мо тайёр карда натиҳем, тӯи шумо тайёр карда наметавонем. бисёриҳо ғурбат мекунанд, бисёриҳо сарзаниш мекунанд. моро дуруст мефаҳмед. паноҳтон ба худо. тоҷикистон ба пеш. як ҷаҳон ташаккур.